Srdačan pozdrav iz studija Radio Gore, poštovani slušalci. Subota je 16. maj, a kao i prethodnih sedmica i danas emitujemo vikend program. Mi u Radio Gori držimo do reči. Pre 2 nedelje obećali smo vam i drugi deo reportaže iz Borja, jednog od 9 goranskih sela u Republici Albaniji. Našoj redakciji javili su se mnogi, rekavši da im se dopao prvi deo, što nas raduje i obavezuje da i dalje tako dobro radimo. Jana, prezime Krpači. Krpačević. Krpači mi Arnautski. Koliko godina imaš? 17. A si išla u škola? Kan. Koja škola si završila? 8. 8. razred. 9. A u Mesme zašto ne si išla? Ne sam mogla. Zašto? Zbog pare ili kako? Ne zbog pare, nema ovdje škole. Ti si mlada dejka. Ha. Što rabotaš? Doma sedim. A imaš momka? Kane. Gledanika. Kane. A ideš slobodno s gledanika ili kako? Slobodno. Ovdje je slobodno. A si u feju ili nesi? Ne. Ne. Znači, smiješ, možda ideš tako nesi verenik. Aha. Može. Nije sramota više. Ne. Ne. A što ako ne te uze on? Ako ne te uze on, što će ništa tako došlo i vrijeme сега li darati. A tvoja čerka? Čerka. Ako ne te zame tako došlo vrijeme, sad će, a napre biva, pa drug će stran biva, sve сега tako vrijeme. Kad si najubavo za vas dejke ovdje? Što rabotate, slušate muzika, što rabotate, kako se zabavljate s bavice, kako? Slušame muzika, doma rabotam ili zame nadvor. Kako orzo hesa pičile? So dejčića, so deca. A gdje imate korzu, kako korzu? Čideme kroz mahala vakic. Evo sad će bude Đurđevdan. Kako će slaviš ti Đurđevdan? Vodata pes ideme nadulu, bereme trava, svi. Na travke. Vo 6 ilizame sve kede šetame i vo 7 ideme na piknik na svi vo selu. Kako ti tebi imaš? Nadija. Ha. A koliko djece imaš? Ja samo 2 deččića. Pa, tak je сега. Tak je došlo vrijeme. Što rabotaš što ga živite li? Mi je, eto, od bašće. Samo bake sevske rabote, stoke, bašća, ništa ti je nije naš. A kaži mi, a imate vi komplja, sejete komplja, idete u Dragaš? Kane, kompiri. Žene ne ide, samo... Za žene mi ne bi nekoga da ilezem da me zeme muž za čev, da ilezem se muž i da ne idem na njih. Što će, idem ja od strama. A kad si sudala ti u koliko godine, ti si sudala? Ja koliko 22 godine. Kad si imala 22 godine. Aha. A što go živite, muž da si rabota nešto? Kako? Tak je čidet kao restelica se nema, da ima muške da najem, da ima muž rabota. Svazima doma sedet, leto lekca će porabota je. Se da ima rabota ke danaješ, da ni otvore, to ni samo beri se parlament, ništa rabota nigde. Se da ima je muž i rabota koji bi ima vka nas. Se ga vi ubavo ovdje, a? A be, po ubavo nema mi je velime. Po ubavo nema kao sela da sediš, ama da ima je muž i rabota. Vidim, zlato imaš dosta kako, ko ti daruva zlato? Ja deca imam, nekoga muž imam i deca amiđinske u Anglija negde i... Kad se udava devojka ovdje, što gi davate vi njoj? Recimo, evo ti, dobro, ti čudavaš čerka, a gi davaš ti nešto čerki ili kako? Kane proti muncije što ima familija. Što? Obleklo veće je moraće i go zemeš se. Što ima to obleklo? Što je to? Obleklo kad čiješ na pazar so pantuvi, so kundra kakva saka so narede. Posle ilezlo сега kako kuva familija, nekoj lavanterija, nekoj šporet, nekoj turlije, kako imaš muncija. Eto taki dava dejki. A zlato? Nema. Ko gi dava zlato? Ko gi dava zlato dejki? Momak ili koji? A be ovdje momak, kada ti rečem nekoj žimav kao staro belki se nema zlata. Nema zlata, kje došla ovdje. Сега što bilo što veli ređe pot imam jedno tetkin u Zagreb zlato, pa tamo on kako veli sproti. Ovdje nema nekoj stara koji ostanava nekoj. Se nema taki. Ne, nema ovdje take zlato. A tkajete vi čaršafi, a tkajete vi kako se... Kane, tkajeme, сега ги потрнале. Сега зеле да ткаят
Što veli me skutače ti ja. A koliko skutače su? Jedna i dve, netka. Ništa više. A ti koliko si tkala? Ja 4. A tvoja mati koliko? Moja mati i oni taki bil kitkale 5-6 gitkale. Moja mati tkala 20. 20 para. Pa. Eto i mene, kad mi kažu ređe pod Zagreb, sa veli što da gi imam nanesta za sina od Vraništa. Veli što da gi rabotam, sa veli da gi frlam ti. A ti što rabotaš su bošće? Eto laj čime na bašća, kromiće Ne, na što sve. rabotaš su skutače, što rabotaš ti? Ništa sika. Sega ge čuvame, Na svadba se obliči. samo negdje svadba ka ima ništa. A to je čaršav što ste tkale, to je kako se mi tako? Hajran, čaršav, I što čilim, rabotaš su te čilimi? ništa. Čilim nekoj go postila, hajran sega i lezlo već nikoj A nekoj. imaš ti? Ka? I što god rabotaš su te? Ništa. Nekoga će postelem na troni i ništa. Ovo slušajte muzika. Stelica, što rabotaš u Stelica? Sezonske robote, всякак fizične robote. I koliko je dnevnica? Абе, дневница иде 20 евро, 15, 10, спроти работа. Спроти работа. Какви работи ще имаш, такви работи ще видят. Да въртиш куча, лакица. A si posijao nešto svega? Ко, не бе, сме сияли. Овес, арш, сме сияли. Компери текра ще сиеме. Друго ще има баш да сият. Još je rano još malo. A si rabotao ranjen negdje? Sam работал šofer. Gdje? Во geologija. Vuknu zemlju, geologija, jeste, tu jesam, šofer sam radiv. Pa s istora država, meterna od работа, bez работа. Još je работа, fizična работа, Restelica, Makedonija smo idali, Restelica, tamo, vamo, u Albaniji nema работа. Ideš da tražiš работа, će tražiš. U Prizren ideš? Idemo, Prizren, ljako, po potreba kad će imam работа. Mir Hadin, Krpači. Kako bi Krpači, kako to, odakle to prezime? Ovo stari naši, kuće od kada šli. A se zna od kada šli. Ima ovdje Krpači, ima od Đirokastra Krpači. Ko zna od kada došli ovdje kad se stali ovdje. Работа je napravio Sarajevo mnogo naši. I današnji imaju naši od Krpačovci, malo tamo je. U Sarajevo? U Sarajevo. U centar Sarajevo bili. Krpačovci. Ali nije ne sme bili tamo na granice. Odijeme tamo, pa bismo porabotali, ali nema viza. Ali dve devojčiće imaš ti nekako? Bili četvrsa. Nešto, ja znam ovdje mogu djece imati, ali po dve devojčića malo nešto. Ali tako vreme sad, vreme tako došlo svega. Tako vreme došlo sad. Ne gleda napravbanci bili. Ko je takoj, ko je da napravi pojeđe. Eto, mi smo bili 3 braća, 3 sestre. 6. Jedan brat ovdje to moja kuća, jedan je u Grčka. Sve se familija, sestro mužene se jedna u Kuks za Sjanino i dve mi su ovdje mužene. Ovdje komši, to lakice. Da imame rabota muži da nima je, najgore. Ja ništa bi ne sam sakao. Sad je ovdje da imamo i 200 euro da potpišem nešto, pa će vrtiš kuća. Tako da bude nešto baša, nešto tija, nešto ja. Nešto će podbiti, nema rabota. Ja sam bio rabota, ti kaže, državska. I nema, ne se ne odrava s istura geologije. Država si isturala. Donijetiš, nadamo preko vraca, kada je vraca. Povne torbe će mi biti svališ, ali šta bi što ni Koliko davali. deca imaš ti? I ti dve, žive. Ali šta što ni davali, i su tija od Makedonija, ovdje preko vraca, kada je vraca. Sme nosili ali šta, ne ovdje, eto ni vorestelica ni dava je piva. Zimome, mi smo mnogo pofukar od njih, da zboriš što je pravata, ja ne da kriješ. Sme mnogo pofukar, bili četvrsa nisu restelice, bili četvrsa bili. Ta ono ne je se, ja kad imam dajčića dve. Nove hališta, da go frlim ti je džuna. Če go dajem bratove, če go dajem što ima pomalovo džuna što da gi raboti. I ovakve rabote. Ali zdrave, će bide sve. Od model, ja sam počeo na nula, što znaš da veli ovakve nula. Sam se ovo na sobu. Toliko ima fiotes, ne mogu frlim pidi na ocu. Ovi bili četvrsa dode gospod, rabote tamo, rabote vam. Zemlje. Sve napređena kućica, koliko da sjediš, be. Kje otide dete to? Tako da vrtiš kuća. Daj nam ti. Isto i ovakvi obore tako. Zbore bi bilo mnogo naprijed. Ali nas ne vopnala granica. Mi smo bili za vamo da sedeme i bolje bi bilo mnogo naprijed i od Restelica, i od Globočica,
i od Višegrađana je bilo mnogo napred se. Svi Borjani, ne naposlije od Višegrada, da tipa ne krivo. Zove se Borjani i svi bili gurbeći i jaki gurbeći. I ja sam imao starbabeta. Starbabo moj biv prv zanačija, što od cijela okolina da prašiš kogo sakaš u Borjani da prašiš. Irfan go vikane za poslačarice. Prv biv zanačija. Bivo Sarajevo tamo, biv su sve brata svojego. Posle tamo nije poštovali, imali amiđenci svojeni tamo i nije poštovali. I izbjegali, isto se vratili ovdje. A da bili oni u Sarajevu danas kao. Da je nešto muje, ja se zovem pravi. Ела, све села, Шиштец, Рестелица го велят таш. Рестеличани, они не пречекујат. Рестелица и Шиштец луѓе не пречекујат. А од старе, напревикане во Борје и сега да доје Јабанчија, нема надвор да остане Јабанчија. Само сега се изгола. За мене било многу боле. Koje, šta je nervo dobro? Енверово, зашто речеш, сега да ти речем Миле, не можеш да идеш до кукс. Само женско да пратиш да идеш за кукс, не можеш. Има всекакви луѓе. Си се бив инсан. А на време Енверово не могло да ти зборне еден по пут. Da te pitam, ako bi ti tvoju čerku sa nekojeg momka ovdje da skita, što bi ti rekao? Абе тие зависи каков момак би бив. Зависи ако она го сака. Он го сака и да не биде игране, ништо би не сомреков. А видим че се игра. Момак со черка моја теревала со мене би бив. A ranije kako bilo? Ранije не било вака. Ранije било ме сакаш и ќе пратиш луѓе, ќе го извади, после може да седиш, а пред тие не. И сега тамо се појче деца надвор, ќе ga дадеш, ќе ga паросат. Што да ти биде? A znaš ti što je internet? Kan. A znaš da radiš na internet? A zašto ne radiš? Pa nemam. A da li je bilo interneta ovdje ranije? Porano, a bilo internet? Imalo je, no sama go trnale. Има фијетен фиран го става. A ste učili vi u škola internet nešto ili ne? Mije ne, a сега učet. I učite se? Koji je najbolji igrač ovdje? Ronaldo, a? A još kojeg igrač? Ronaldinho, a? Još nekog koji igrača, znaš? Kristijana. Kogo još? Henry, a? A za koji tim? Eto. Za koji tim navijate vi? Da Kristijan. Vi kako ste? Bravo, kako ste? Dobar put ste napravili ovo, šta je ovo? Kaldarma. Ko je trebao ovo kaldrama? Unicef. Unicef, kad? Kad pravi? От 1 километар е до горе. 2007. А изиде он ги прави. Дури за школа тамо спитате не бив 1 километар е пут. A spital ste imali ovdje, a? Ne. A сега imate spital? Не. Имам едно мало само за инекција до дана на амбуланса. A u taj spital što imalo? Имало за све, до жене да раѓаат се прелетуе кога си имало. A сега nema? Нема се. A сега де? Сега во кук си идет кога ќе биде. Например до туе. A zašto je ukinuto to? Па не знаме зашто сега. Ovaj put vi go raspristali vake selo, ama i vi ga ogrubив, kao što bilo staro. Не бе, за побаво е. Не за ова побаво е. A znaš, ko si bio zlipati? За летници се нуша, и ти за ги тераш други Каде мешаш. се пие, се пуе овде на 6. А за джуджион се запатина со врба, Излизате негде преко ден. А си има вереница со шесто негде, јадење треба да врба играме. валкава да и данас измаме. Лопка, играјќи деца во пуша горе. А со 7 илизаме ние. A na sedmi ilizate vi? На 7 на тефе илизаме. Na celo gore? Од таму заки више Орчуша, оке ќе вендостаме, не кажу још не се знае таке. Letnici mi sa Gazmen, su albanska slava je povezana. Ди двере викаме, на лето сме илезле више. U Prizrenu Albanci imaju tamo Ди letnici. двере ги викаме ние. Letnici imaše letnik nešto. А од бабе 14 илизаме. Имаме помало, имаме шуме своје. Па е све сетско е вако. И ке се A сетско. drva kako obezbeđujete? Drva. Та, а го виш, гледа тоа да што викаме горе од пут нагоре е пуштено, кога слободно си. Да обереш кога сакаш таму.
Odvade ima intifak, ne ostava mi. Ako se fatiš se globiš. Pa brani nekoj? Imame Poljak. Poljak. Još ima Poljak ovdje. Ima sjevski čuvar. I koji go plaća? Nije plaćame. Koliko go plaćate? Doma sam 80 centa na mjesec. Od kuća? Od kuće. A koliko kuće ima Borje? Pa 270 ima. 1200 duše gotovo ide. 570 kuće. Ne, nije se, toliko bili najviše oko prati. Še je ravnište, iz gore ima še ide put za Kebaska pravo. Ima baš mužu na so Jakupa je na mjede, so Jakupa, so Jezmo. Ne, всяко je работа горе. Рис? Zima je od ovde kao drugova se do Torešek. Сега ще се жени един, че зима от Торешек. Сакав je na odbor, ама не го сака. И че се жени от там, od 25 aprila. A kako bi bila svadba ovdje? Će ima gočevi, što? Prvi den Iliza je tupani, onda zgora na brce Kengrop. I će lezet bečari samo Iliza je nagore igrat. I će da doma posle povečera igrat, drugi den beret so tupani vo sve selo. Kojemu se svoj, će se promenit sa skutača sa tija. I će idet povečera će igrat, će jade tamo i posle samo mlane staka će zimet. Ga zime so velo, so makina. Ne, više na konja. Zima li na kona, ama сега pojče vaki. Ima i zima i na kona neko, ama pojče vaki сега. A nemate vi harmonika ovdje, ništa, pre tupanja, ništa nemate? Ne. Sjeme da kupuju skupom lo. A koje sjeme koristite? Oves, rš, kompir, pšenica. A da zemate sjeme? Sjeme nešto miješ u sjeme, ovdje svuješ, ostavimo svuješ u sjeme. Ne možeš tako da okupiš. Kako sjevete kolomoć? Metate vake? Ne, su brazde. Su brazde da se ne kolomoć, brazda će napraviš, tu imaš kolomoć. Kako ide ovdje, pa tu ja ne sam работал mnogo u kooperativa se. Vašu работали u kooperativu, ne znate. A ja mogu ne znam samo da u kooperativu. Dobro je, kažem, ve optuživali da išli tamo ljudi da kradu. Tako je? Ne, vidi se, krali ljudi. Ali ko krali ljudi zamenjuvali ni zborje. On noća, na 2 noća, 3 noća, 1 noća. Nije ko svi vo dremka se oni će vidjeti tu arnauti. Oni krali v borje, badijalo zborili oni. Ja ne da branim borje, ne da branim tije. Zborim je realno što je se, ali oni vikali borjani. Zašto vikali? Zašto vi ne vidjeli to ni, zašto ne kažujete vi, belki ste gi vidjeli, nije na sada 2 noća. Koji će go vidi na 2 noća, evo dremka sam on koga zamenio. Malteriša, ovaj pokrijeme za tije. A od tebe do nagore. Malter nije problem. Ako sjedi pod malter, pije se. Pod malter sjedite. Samo nemojte da rušite dok ne se zabeleži. A tamo ke kuće nine pa gore, šajnovske kuće. U kuća, stara kuća šajnovska pa ima jedan. Ja bih rekao da ovo je bolje kao što je ova staro, pogotovo što se neka ostane. Kad tamo negdje? Oni ne znaju da ima bolje ne bi smo imali zatekli. Ono na Starotuskoj pišana je reč bilo koji ga ima ta pijadna, ne mora da kaže koji ga ima. Domek smo imali uvek problem su Novoselu i Sušište za planina. Se borje se graniči su najviše sela i... Sa koje sela se graniči? Sada ti rečem, Sorešek se graniči, su Crneljevo, su Orgosta, su Vraništa, su Orčuša, vamo su Globočica, vamo su Šištec, su Novoselo, su Kolovos. Plus, su planina što imamo u Kalabaka se vika planina, su Ture se graničime, pa su Šištec, Državska planina se vika u stare knjige, Novoselo zapisala na koje mjesto od planina, a nekoju hođe go prodale nekoga za nekoj biznis. I tu je kad oni ima šuma Borska, ako ga koriste Novosevci se vika Mali Boris, šuma Borska ga vika još. Oni ne ga neće da vika Borska, on pa će ogrejsa će reći Borska šuma, je upe.
je pravljena ova džamija svega ovdje kad je pravljena? Ova je, koja godina dojde da se glasa Šičuka. Ova je 2000 godina, a stara ne saznaje koja bila prepravljena, nepravljeno koja bila. A v temelju džamija smo nožali grobi goleme i kad smo naredili koske, od 2 metra i 20 više bila. Vilica kad smo približili pri mene volkava bila. I v tja zobi imali stajene zobi, sadene, stavane, pravene zobi, a zobi naredeni ima fi nekoj trnat vaki. Ali iz glavnici goleme koskete smo i sobrali, v nove grobišta smo i zakopali su hođara metlija mališce vika. I mesto ovdje kada džamija sve grobišta u temelji, kad smo, pa nas tere temelji, ne centimetrna ta džamija. Isto kao što bila na toja temelj, na tija merke je napravljena. A ste pravili vi džamija, vi pomogli u nekoj džamiji? Ovdje jedan se glasa za politika, misliv da je za materijal i on dava fi po druge sela, ovdje za ruke, svi šli do Raku Lumanin se vika. A za ruke plaća ovdje hađija od Borjevo, Francuska se preseli pred 2 godine i pa od Francuska se zakopa u Borje. Žena za godane sov. Ostaje su laf, ovdje mu je grob. Mi vidimo ovdje 2-3 groblja ima, jedno novo, jedno staro, što je to i zašto imate mnogo groblja nagore? Ova znaje da je najstaro selo Vogora i najviše grobišta da imali. Na svako čuši imame grobišta i Dobrajca vikame grobišta imaju. Grobišta tu je kad svake smo snimali grobišta, od ovdje van grobišta, u Gušaječko grobišta vikame. Ima stapa grobišta. Ovdje poče mjesto grobišta, ne uli mjesto što je već. Imate jedna nova gore, Tija nove grobišta, nova ređe, od detetu što ispova jezan, od taja familija, prv on se zakupa u tija nove grobišta. Tako se mena, da namenujene sistemi, se napravili tija grobišta i se stavali po red. A po kabilina ni bile po stare kabilina napre. A posle, svak svoje grobišta. A posle redom se pravili za golemi baška, za deca bile u toja sistem baška grobišta. Može da mi kažeš kabilina, kad veliš kabile, tije kabile. Koje kabiline imate? Da rečemo, ovdje nas imame Taljovci, imame stare. Ovdje 50 kabilina, 50 prezimina imaju u selu. Da kažeš, ne prezimina po kabile, znači po porodično. Mahala, ove šundinci Mahalo se vika. Šundinci, Niketevci vikali tamo kje snimame. Najstaro selo je malo naše i prašali danas. Obe ne kažem da najstaro, ja ti kažem Mahalo. Ove Niketevci se vikalo, Kršla tu je kje bea kavinata, Kršla se vikala tu je. Kršla, Julica gore, Kazgora ploče kje beše ka Brežnu, Čekorinci ove Mahalo, gore, Damatosko ove Mahalo, belki kao istorija najstaro, belki se računa Damat. Staro Mahalo, Šundinci, Duni Mahalo se vikalo, Jasenči malo tu je star Jasen mnogo, Jasenče tu je kje misliš da slikaš ženata stara, Brce, Gorno Brce, Dolno Brce, od to do Dalačinci kabile, posebno pošto ili za kabile, Dalačinci kabile, Topilica, tamo Topilica, od tija kabile Dalačinci, Topilica topile krušom. I tija ostanalo Topilica tu je kad. Od mnogo zanacije bile nekoj kovač, nekoj šnajder, nekoj slatkar, kako koji kabil imalo svoj zanat. Pošto sve sela iz gora napred, i još uvijek imate češnje pomalo, pa i se vikanja češnje. Ovdje Kalčica džamija češnja bila, ovdje izvor je bif, od Kalčica gore v Borovina je izvor, imali 7 dulića češme, dur skoro vreme, sve tekle 7 dulića. A ove sitne ve, tu je izvor im je na mjestu, a tija bila v Kaljanica, od Kalčica donesena tu je. Bilo pregradano tu je, kad se pravo na češma, ugnište se klalo. Ne se pravo u mašini ili u kuća, ugnište, će nakladeš ugnište, a i da bude skrišno zazidano, malo od puda ne se gleda ka pred žene. Tija bilo tamom starotursko bilo do teranu i tija kad dođe do organizacije, tija ovja vreme se izmena, se izruši. Ja češma iz mala imate primjena. Topilo gore, Kuličovska kje trmke kje smo snimali, Kuličovska češma se vika. Topilo od škola tu je, Čopurke posle gi vikale, Feratovo češmiće, Feratovsko odmah nad kavinata, nad Krštva će ti reku.
Лисичина дупка, Ганина чешма, задвamo чешме, što se redovne strečki na koliko znaja. Nije smo vidjeli ovdje da imate to na kamen koji je stečci se vika to. Stečak se vika to. Ne, ali imate gore je grob stečak, ima, to je, ali to je jemenska zvezda ako se ne varam. 600-kratna zvezda. Sada, ja znam da je to bubuninsko. Javno se vika krst. Krs. Kao ne. Zašto se vika krs? Ne, to je niko ne vodi. Raskrsnice, putojke se prekrštava, raskrsnica, kjedena raskrsnica, krs, se sastavale putuj, pod krs, nad krs, zad krs. Zašto se vika krs, jer nije ne smedili sve muslimani. Zname, muslimani odnekodovao od kući kad došli i neka vide nešto imali. Normalno, tija nema. Nije se ovdje staro sedeoci, nije se ovdje najstari. Kad zvolim najstari, pravojavnost nije se babovci od napred naše. Kad su vikali oni možda imena i stavili. Normalno nam во наше село судови кога се правиле, некои папири сум ги гледав по некои старе луѓе, судови се правиле кога се судило Борие со новосело за планина во Призрен. Никад во Кукс, во Лума или вамо. Судој и печат. Судија кој би решење од судене, теа било некои години што се гатало туре со новосело за некоја планина, туре, село, Брекине, тија и решење од суд во Призрен. И туи печати од Вуля Новоселска, кој им би Фоджа, кој им би кмет село, Борие, Брекине, кои биле тија. A že naziv vika Ljumljani bili naši ljudi. Па гора се вика Тополане, се зборило по историја нашински. Од Галајс ваму, од Кукс, Лума, ке се сестава реке Лума, од туе Бела, Лумна, Очикле, полој оца Одричек се збори нашински, Одричек арнаутски. Са и Ворешек поче арнаутски се збори дека све манести им се од Коловус и они све покот арнаутски зборат. Тополане се викало гора, во Старетапи е Турск, во Турско што се многу села не екзистуат во тија. Да речеме во Коловус. Коловус не знаме екзистува, в Новосело не екзистува логич. Брод, Борие, Брекини, дали овие имена као е реч, постаро село. После Тополане, после село се направило и се назувало. Други весела, а од туе кад све нашински и облетно нашински, од кад се мужиле се изменале. Кад сега во Орешек да идеш сега, деца поќе арнаутски зборат него ли нашински, а горанско село. Само еден секунд да ви кажем нешто што е оваа звезда во која го спомнав на гроб. Таа звезда е богумилска, што споминаш ти си го читав. Слушај само. Тие се водници, тие го фати да сум читав. Само могу. На Чанакале Муаребе, од Бори има 73 шеита од овде. Што ошле војска да поддржава е турска војска. И дали? Имена имале еден сал да се вратив од таму, коле кај го збориме. Од тија еден дошов, од кај му погинале 73 души, еден се вратив, од Джиритлинско кабиле се викале, овде им била куќа исураната овде под кај. Джиритлинци. Како му било njemu ime? Име не му знам. Илијаза. Ове, од тоа се ба постанало кај иде на војска, кај сме прашале со тупани војска, со свирле, ќе ги заминеме на Сакира со водица и таму риче жалосно се вика. Жалосно риче, дур туе се прашаја војници и од туе кој има вереница ќе му даде крпче, јабуко, китено, ребено и од туе се зима смрека и се става дур се врати од војска на врата смреката, се сече дека зелена, симул да дуе зелен па. За тие. Овие само да ви кажем за ние, важно е да не останат без информација. Ова што сме рекле Богумилска, низ цела гора, све гробишта што се бродске и шиштејачке, имае таму неколку камна, имае целе нескршене, глобочке, крушејачке, дуке што имае старе гробови, све са тија, плюс отоdo што са торбеши и исток што ги викаме, од македонски дел, Жировница, Ростушеве, Лебрдо, па таке надолу Струга, што са околу Струга, имае тамо Лабуниште, Октиси, јен вагон. Во Македонија, дури Урвич и овие не веќе огу наше са хас. Во Македонија ги има
дур око 200.000 веле. Нека са 100. Све ние сме јенокабиле. Сви ние сме јенокабиле. Од јенотесто да речеме, сви сме разне. Јене са Калеп, ваков, јен Сомун, јен ваков, јен тако. Тоја знак сви го имаме. Сви го имаме. Тоја знак ни е наш идентитет. Сега што го правиле јен код се вика генетски код нација. За бошњаци низ Босна, што са, кои са исто со нас од јенотесто, за нив вели да са 40% иливи. А албанци немаја 40, помало посто са. Ние сме посаглам, постаре сме и од нив. Значи, да знаме себе да ке ни е место. Овој народ тегнав многу, горански. Народ тегнав многу од што памтим ја. Од на време комунизма, отец мој порасо со казна. Зашто не му се дало право, да речеме, берке учив многу, или Амиџа ми учи многу, не му се дало право да студира јено, зашто е горен. Друго, зашто бил избеган, да речеме, дајдо него во Америка или во Тиене, заминав граница и 100 крпеници имам на панту, едва живо не порасов. Ја кога сум завршил војска 93-та, кога сум дошов дома, сум служив година и 3 месеца, така 15 месеца, на Шкодра. Да. Артилерија за... А имате, или ја сте имали во старо време нешто на горанскија телевизија, радио, сата, цевден? Не, ништо не сме имали и не си смеев да реши да нешто на горански. Не, ништо. И сега немаме право ништо. Сега? Кажи. Пакица се вика Бано, Застави се. И не припознава да сме пакинском талеш се види на админски. Мало на горански. Не припознава нас да сме... Зашто? Апа, вие и ние не Зашто? Кој да не води, да. не припознава да сме... Ние во Косово, сигурно да сме гора, од Жупа, од свекеде наоколо, ние не викаме бошњаци, викаме дека да се сачуваме. Тамо ако речеме горанци, ние сме карта изиграна горанци. Во време Милошевичево ка горанци не викаме, не горани, и не потрошија, не сабиле, буквално да речеме. И сега ние сакаме да бидеме волеме, да не бидеме а знаеш како сме ми, народ? Да учиме на свој език. Да. Ако сакаме на албански читаме, ама имаме ние политика ке нас учи да водат, тражиме за нација своја, за себе тражиме. Така треба да тражиме сви име и вие. Тие треба да тражиме име и вие и да бидеме сви заедно. Нека едно време што кажува стари не двоиле хоđe или едно дете зборнало на граница да сме албанци, зборнало албански, да немавамо нашинци и тие било не, аво не да не. Ваши политичари овде на гласање, кај излизаја на вотима, што ви кажу еднам, што ќе биде, путли? Ништо. А ке ви е школа, учење, све, ке ви е? Ovo je moj dete, moj dete drugi naziv. Pitaj go na koji jezik. Kjede? Kaži slobodno čovječe, koji jezik Bosanski. Naš jezik se vika bosanski. Našinski nema jezik. Jezik goranski nema jezik. Ne egzistuje, nema. Govor jeste. Nema alfabet nema. Moj učenik ako ne zna to i ne može dvojka da to... Не професор во попиза. Ti kažem, evo će bude popis kod vas. Ja. Jezik, vera, nacija. Što? Sad panuje da sam Bošnjak, da sam Goranin. Knjige što je čitali vije, vođavali naše, vije ovdje kako ste bili... Ja na albanski bi čitam. Zatvorene ste bili vije, da bi. Ke nas sve prijevamo prijevod bosanski, a razlika ke nas ima od srpski, što je razlika? Po srpski nema svega, nema dženaze, nema verava, nema ivala, nema uprava, nema ništa. Bosanski svet je jezik isti, nije ne sme su Srbi vrzane, srpski, nije sme, vera nije drugo. Ама вие овде имате друг проблем. Време многу учинило, не снимали луѓе кои за себе тегнали. Пошто нема гора... Ali ne možeme, mi sme vrzane se ni работе луѓе во дрвото. Како се викаш? Флоријан, Реджепи. Скијање е спорт, зимски, значи со скије, кавелите ви е скијање. Со сме тренира во Бори овде, има еден Севаир, докле се вика и Джемил Далаче, они радиле многу за овија, за спорт, за скије, за спорт. И, значи, сум бив една година таму во Корча, во Албанија, во југ, во
Корча. Тамо се прави кампионати скиве, како се вели на нашински. И сум взев друго место на шкала Републике. Републичка утакмица. И во година кога сме правиле две утакмици за 2009 и за 2010. За 2009 сум се тренирав во Борје и сум мислив да ќе земем прво место и сум зев прво место во 2009. Во 2010 апак сум бив од исти екип од Борје, зев прво место и сме зеле, како што сме били екип, ние четворица сме зеле. Прво сме зеле, друго, трето, четврто. Прво, друго, трето, четврто, све. Имало две салона, салон специјал, салон джиган, значи на скијане. И тие сме зеле ние прво, друго, трето и опет на салон джиган, прво, друго, трето сме зеле на скијане. Ти викаш екипа овде, кој ве тренира екипа, а има тим одамно овде у Борје? Има клуб спортски Калабак Борје, значи старие во 1928 се формирав екипи за фудбал, за овие пријачане, трчане кони, трка и сега и зимски спорт, скијане. Али где вежбате овде скијање, где? Вамо во Орниче се вика едно место, се тренираме, се вежбаме и во Пладништа, во зиме. Али дали вама држава Албанија нешто поможе тоа што си рецимо ти одиш друго место? Албанија ништо, не, ништо, само онја купа и дипломе овја, дипломе, значи се илезов прво место и ништо. Осим скијање, имате фудбал овде, имате рукомет, што имате још? Фудбал да, има, али нема утакмице, направат утакмице, само ретко прават утакмице на Ѓурѓевден прават утакмице и кај има време и нема со кого да прават утакмице. Прават со села Новасело, Шиштец, Орешек, Оргоста. Осим вас четворица, у тој скијашки, колико сте још? Има е, али има е деца што не идат, нема е финанса, нема е пари, али нема е да идат далje да идат. А ви помаже вама некој да купите скии? Имате тоа? Некој, сами ги ские сами ги купуваме, али кога има утакмица во Албанија ни плачае пут, стан, јадене и пиене и ништо друго. Ако би имале стручњак, скијаш, кој е стручен за тоа, а би се бавиле вие активно скијање? Би скијале многу, значи ја први бив и другари мои би се скијале. Треба да имаме тренера што да ни кажува како е ред во скијане например во Европа. Ние не знаеме еднош кога да идеме тамо, како се скија тамо, како им е закон ним. Ние само знаеме, знаеш, скија, да се скијаме и знаеме убаво, супер ги скијаме на убаво цела гора да речеме. Ние село во Борје. Али на ниво Албанија? И во Албанија, ние ево 3 пута 4 кога сме зеле прво место. Као екип и као скијачи. А колико екипе се такмичите? Можда има 20 екипа, можда има 100 скијатори, 100 и мушки и женски. А е слалом или велеслалом? Велики салон и специјални салон. Обедве се. По велики салони и специјални салон. Еден ден правиме велики салон, еден ден правиме специјални салон. А е традиција овде многу да се скија луѓе, па се скијали али ранije? Ранije ние сме се скијали, ја памтим, не сме имали овие скије, овие што се... Ние сме правиле со дрва, чиме по орао се, например, багрем, и ќе ги донесеме овде, ќе ги донесеме ке
Marangozija z drugtarja, ka se vika, i on će nigi napre kaštice, posle mi će i delame so brisk, so žilet, so nošće, da mi odet, na primjer. Skije, ka ne smimali skije. A сега водвилята и друга и трета ни донесли скije. Bilo ovdje, od 2000 se napravi ponovo klub sportski. Da bi zatvoren na vreme 28. bi otvoren, napravljen, poslije bi zabranjen sve kao klub. Od 2000 i opet počna go napravili opet. Seva je dokle, sa predsjednik da je Muhammed Dalači i opet radi se. I sve on se zima svoja. Ali ovo što kažeš iz Engleska, naše ljudi iz Engleske ili kako? Englezi? Ne, Englezi. Bila jedna kašačata. Bile ovdje, pomogle malo, ni donesle skije, za da počne da rade. Financirali ovo 2000, oni da se napravi aktivitet, imalo trčane, imalo tim futbol, imalo trčane, koni, trčane isto. Za djeca školske se pravili trčane, ripane, džile se frljalo, kako go velite vi. Imala štiza, sve. Od 2000 bilo ovdje i poslije opet sa nemali fonde i se zabrali opet rabot. Alfons Peziti. Kad bi režim komunisti ovdje Enverođan ostavao da se nazovu na imena goranski, osim muslimanski, samo ime albansko da imaš i drugo ništo. I da pričaš albanski i sve. Na primjer ovdje, kao što mi kažuvali, kad sam bio vojnik, imali jedan odbor, kad bili na vojska, kad došao povija sa Liberiša, gi trna pod rabota, ka se vika, i trna pod rabota, zašto samo bili goranci i gi trna pod rabota, što bili na vojska, na direktori i tvoja. Kako čestuješ ti tvojemu djetetu ime? Ja Denis. A još te ne sam našao, da vidim. Alfonso? Pristalo ime. Pa ne je zamjeno od ovdje, spansko ime. Toga ne se ogledovalo da se vera menuje, ime menuje drugo je. I gdje ti kao mlad vidiš svoje budućnost, svoje future, gdje vidiš kako što работаш u životu? Ще работам да радим за себе. Gdje, kako što? Како што, ќе ќе најем. Ќе да... Можеш телевизија овде. Škola rekla nemaš? Школа сум завршил до 8. Samo 8, zašto? Sa 8. Па не сум имав така кој да... Нема овде. Пола сат, 1 сат на ноге. Пешки да одиш па да идеш да учиш. Се има, нема ауто, нема ништо да тонеси. Тие озор донесиш. Име Ерион. Alija je. Posljednjih 11 godina mnogo se govorilo o tome da neki od stanovnika sa te albanske strane gore seče šumu, kosi livade i koristi imanja u ataru Globočice. Fatos Alomani, strastveni zaljubljenik u konje koji nas je dopratio skoro do nekadašnje karaule JNA, ispričao nam je zanimljivu priču na ovu temu, a dogodila se u vreme kada je između tadašnje Jugoslavije i Albanije uspostavljena takozvana gvozdana zavesa na granici između dve zemlje i podelila goru na dva dela. Tu je dolu se vikala Banušovska koliba, pa i opet ga vikaje Banušovska i Globočani, kad bila stajena granica Banušovska koliba na vreme Srbije. Tija bilo 48 godina, Tijani Vedur imala kartice toga, imali se zaminualo za Globočice i do 48 se umužili Srbije su ovdje imala carina, a Stavro ovdje, u ovom mjestu se vikalo Stavrovo kolipće ovdje, leke jesme mije, još ziduj se. Stavrovo biv cariner nekoj. I se vikalo Stavrovo kolipće, a dolu bila Banušovska koliba. Bačilo li bilo, a nivi im bile nešto take. I bile nive sijane ne bile. Došlo vreme da se žne i se postavila granica u taj sezona. I se stavila granica, nive sijane, nive na klas, Globočani gi žneli, ni vikale Banušovci da ni donesete ruče, kargati vi smo. A bivjen
načelnik neko od koje mesto ne go znam, a čovjek od mi kažu a familja so ime, ne sam tu je da go... Od Albanija, od Nautin biv. I go praša verufat, što ti velet globočanin deka ne zna našinski. Da ima naseme ruček zbog argativi sme nižnele globočani u nive naše. I ni rekao so vojska utre soberio mladina, snupi sve da ih zaminimo u granicu tamo. Noća. I gi zaminali utre, to im rekao, ajte na ruček se što ne biste bili argati. Ali su imenu go znam koji bi to je načelnik, kažuješ oni svoje ime koji bi u Karaula u Borion. Znači vi imate i vam odvod granice imate ovaj mjesto. Ovdje hođinske zivovske livađe gi vika ovdje kje sme mije. Ovdje dokleski. Vir, Ramov, Aramov negdje go vika, Pa nadolu imame ove Adamalijinske, gore Damkovske su ovdje. Globočica ki ima voda za bazen. Kosovski deo, tako. U Kosovski deo, Borske livađe su ovdje. Ovdje Globočica ki zima voda za bazen, livada je Borska. Od ovaj livada, Lumankovci, oni Adamovci, od Luma dojdene u Borje, soženi u Dajnalovci biv nekoj rušit pelifan mu dav unuka i go napravi Borjanin. Od Bic biv Lumanin. I ove livade, on to agi kupuov, došao do nekoje pare, kupuov imane u Borjan. I dosti iskupuov imene. A kaži mi, a koristite, a radite sada vi ove livade same, a sa vaše sebe ove livade? Sa naše se, pa naše ne problem, ne smo imali ništa. Svega posle rata? Sve posle rata, od kad se oslobodila carina, to na crno, koji mogu da se oberega s ove, ne jurile kvor, Turci, tija ove. A pa svega slobodno idemo na carina, so kosana, livada ideš, raspoložen, kosiš, soberuješ. A gi rabotav nekoj prerata ove livade ovdje? Prerat gi radili globočani, gi kosili, gi kupovali od opština. Plaćali nešto opštini, deka i oni gi znali da se borske, gi pod plaća gi zimali. Čaha je od globočica koje bile nekoje... A se ljute globočani, ne ljute? Ne sad, malo im je krivo, ali... Sam godine ko na trkača u Borje. Mlad delikan, lijep, posle demokracija, sam imao ždrebec jedan kupen. Kako ga vikaš konje? Sad konje, Luli se vikav. Dorija biv. I sme se kosile su šištijane najviše mi je na trke. I na staro vreme, pa amiđa naš. I dajžo si uvek čuvali Adamalijinci kona i Nijazovci čuvali. Posle rukvat pa amiđa čuvav jednog Alđeta od Berat, od Južna Albanija go danesov. I on trkač biv. Posle vo demokracija ja go kopci sa jednog ždrebca i sam utrenirav za trka. I toga bilo, kad si dalo za na trka, samo nekoj logav što ne mogu fisaka da ne dojevu šištec. I odvečer se tupan ili na sat 4 sme u Saba, na Savina niz noć sme trnavali su kona za u šištec. I se tupan pa čuje kod se ove strev, tu učine tupan udara ili puška se frlala kad ima ogen, požar u selu. I to je šlo je, on mu rekao, čide me na trka, beži mu rekao, ja rekao selo izgorelo. Što je interesantno, Nijas, biv jak, ima je vodenice što vi kažem u Borje, jak, bogat, deca, radnici, Jonus Amidžoli što je u Kasaba, ima Jonus Solomanović, a u Bosnu, a kede. On ima kona, nekoj načelnik rekao to na vreme sistemenu, jer mu rekao ne davajte Nijazu da pije, on najviše voli da pije. I kona ima čuvav trkač, žene gi vežav su tereske, a kon samo su sedlu se nosi. I ovaj načelnik mu kažav da ne sme, mu rekao ka veđi nemoj da daš alkohol da pije Nijaz. Niko ne sme Nijazu da zastane alkohol i on jav kona preko granica u Globočica, koja bilo najostro. Zef alkohol to da Srbi go gađali da gubijet i prebaciv tamo. I sad će idet u Albanija da osude ošao da zima rakija. I sad deca mu kažuvali, a Džonijas, oni su sudije bili nekoje jake, mu rekli da ne si biv pijan, pa što si ušao tamo, ne, on sam go imam, ne smije načelnik da mi zastane alkohol ja da trošim. Oni da go oslobode, da ne videmo do zatvor i rekao, ne smije niko i mene da mi zastane alkohol, ja top sam biv. I kada smo se već vratili na Buku, puni utisaka ka nama idu troje nepoznatih ljudi koji na prvi pogled dolaze negdje van Kosova. Moderno su obučeni, deluju gospodski. Prva pomisao je da su roditelji nekog od vojnika bivše JNA, koji je možda poginuo na granici jer je tu svojevremeno i bila karaula Čestak. Međutim, nije bilo tako. Madanović Hajrudin,
U Zagrebu živim od 1962. godine do danas. S kim tamo živite? Čime se bavite? Inače radim rasvjetu, a firma mi se zove Vidić na vizit karti. Bavi se samo isključivo sa rasvjetom i to onom visokom klasom, nema kao ovo ovdje što tu ja vidim, nego baš ono vrhunsko prva liga, da kažem tako. I tako, i dobro je. A tu sam došao jer mi je otac rahmetli iz sela Borje preko granice i Kad je tamo otišao on u Zagreb? On je došao u Bosnu u Prijedor, u stvari 6 godina kasnije, imao je 6 godina kad je došao u Bosnu, znači nije išao ni u osnovnu školu išao u Prijedor. Odnosno, mislim da je... 1916. Tako bi moglo biti. 1916. Ima li još Borjana tamo gdje vi živite? Nema, koliko ja znam. Ređep možda, Ređep, Bastrija, da. Ređep, Bastrija, Mustafović i Adili. Kako mu je, sad ne znam koji mi pravo prezme. Jeste vi često ovdje, da li obilazite često Borje? Čuj, kad sam bio, prije 3-4 godine. Kakav je osjećaj doći ovdje? Meni je lijep, jer ja sam se uputio ići iz Zagreba i spustili se u Skoplje. I onda smo uzeli, danas spavali smo u Skoplju i uzeli smo auto, rentirali i došli tu. Ja sam imao želju da vidim ova sela okola, koje mi je tata rahmetli pričao o Restelici, o Globočici, o ovim selima. Dragašu, eto recimo. A nije nikad mogao, u ono vrijeme nije mogao, ni smio doći do ovdje, jer se bojao, da kažem, zbog čega sad, ali to je bila Jugoslavija onda, jel? Ali on nije volio doći tu blizu. Tako, znao sam tih puno Borjana, da kažem, puno tih, svi su i u Bosni i u Jugoslaviji, čitavo je bilo je. Oni su ti, svi dobro stojeći bili, onako financijski su dobro oboružani bili. Kako vam djeluje sada Borje? A čuj, nisam sad bio prije 3-4 godine. Pre 3 si bio, a Đurđevdan. Đurđevdan, jele, tako. Pa čuj, onako, normalno, bolje, uvijek je na bolje. Pa i ovo sam sad doživio ovako na bolje. A Numa? A Numa je iz Zagreba, ali tu smo mi 43 godine, ja i ona zajedno, služimo vojsku zajedno. I sad smo neki dan imali 43 godine braka zajedničkoga. I slavili smo tu nekakvu, pravili mi neku feštu. Bilo nas je 80, i muzika i glazba, ali ona, ne kažem, zagrebačka ili tako stil, zagrebačko. Hajdo, a da li vi govorite i da li razumete naš govor, ne jezik, namjerno kažem, nego govor? Ako govori goranski, kako bi rekao moj rođak, onda ga razumijem. Moram naravno paziti. Ako govori albanski, ne razumijem. A da li vi govorite tim našim govorom? Ja mislim da ja govorim. Evo i sad da govorim, da ja to... Ja sam Biserka. Biserka. A vi meni recite, ovdje ste, šta vas privlači ovaj kraj? Dobro. Osim supruga, sve to okej? Pa da, htjeli, njegov tata nam je puno govorio o tom kraju, htjeli smo to vidjeti, doći posjetiti. Predio je jako lijep, nema govora. Ove planine... Ne, bila sam u Borju, Kuksu, Tirani smo već bili 2-3 puta. Još za vrijeme davno. Prvi put smo bili u Albaniji 89. godine, dok je još bio kod njih komunizam. Ne znam ko je bio, ali... Dobro, onda je bilo određeno, samo ta ulica ići tako, ali nam je bilo jako lijepo. I poslije smo bili jednom, znači sletili smo u Tirani, otišli u Kuks i otišli u Borje. Ja 3. put nisam bila kad je on išao za Đurđevdan, onda išao sa jednim sinom, da malo vidi. A koliko djeci imate? 3 sina. Doći otuda ovdje, kakav je osjećaj? Ma prekrasan je osjećaj, lijep je, to nas privlači taj dio i svaki put kad i odemo želimo opet doći. Lijep je osjećaj, priroda je divna. Samo treba malo, bila sam mnogo bolesnih borova s one strane, a sad sam ih vidjela i s ove strane. To treba pripaziti. Što ste vi po struci? Bila sam ekonomista, sad sam penzioner. Ja sam SDK, fina, samo bi kontrolirala. Imam tri lokala krasna, lijepa
za zapadne prilike prvi sam, da kažem. Samo prvo. I sad kad se vratimo u Zagreb, u četvrtak, idemo nazad iz Makedonije, onda idem 11. idem u Frankfurt na 2-3 dana, vjerojatno ćemo autom, smo dogovorili, sajam te rasvete, to je nešto van kategorije, van, da kažem, na svjetskom nivou. Eto toliko, poštovani slušalci, za danas. Ako smo vam malo ulepšali ovaj današnji tmurni dan, radujemo se tome. Nastojat ćemo da obiđemo i ostala goranska sela u Albaniji, ali i vaša, sa ove naše kosovske strane. Porazgovaramo o svakodnevnim životnim pitanjima. Nećemo se baviti politikom. A današnju reportažu samo za vas je sa mikrofonom u ruci pripremio i zaista u tome uživao Refki Alija.